दिल्लीत आंदोलन करपी बायला कुस्तीपटूंक न्याय मेळचो म्हणून मंगळारा मडगांवां थळाव्यांनी लोहिया मैदानाचेर मेणबत्ती पेटोवन मौन आंदोलन केलें। ब्रिजभूषणाक लागून आयज कुस्ती खेळपी त्रासान पडल्यात। दिल्लीत घडपी प्रकार गोंयांत घडल्यार मुख्यमंत्री ताका कशें तोंड दिता आसलो। गोंयच्यो चलयो गोंयांत सुरक्षीत आसात काय अशे प्रश्न आंदोलकांनी उपरासले। जे वुमन रेसलर्स हे ब्रिजभूषण म्हणटाय ताका लागून इतली त्रासांत आज पडलेली आहे। पूण आज आमगेलो गोंयचो सरकार बीजेपीचो तेमगेले हे इंजीन फर्स्ट इंजीन म्हणटाय तांणी हे सेकंड इंजीन फर्स्ट इंजिनांतलो ब्रिजभूषण तो हे जे आज केलें तेणें ताका एक शब्द काडना। सो आज चीफ मिनिस्टर कित मेसेज दिवपाचो दिता गोंयकारांक की गोंयच्यो सगळे वुमन जे आहाय आर दे सेफ इन युअर हँड्स। सो गोंयांत जरी तरी आज असली गोष्ट जाल्ली जाल्यार सीएम कित करता आसलो। शुड द सीएम एटलीस्ट वॉयस आउट एंड से हे जे आहा ते कंडेम करपा जाय। हो आज हे आख्खे गोंयच्या लोकांक एक क्लियर मेसेज की बीजेपी जरी तरी तेमगेल्या कोणूय मंत्र्यान या गोंयच्या मंत्र्यान या गोंयचे MLA जो बीजेपीक आहा तेणें हुंचे चेडवाचेर हात घातलो जाल्यार हे कांयच करपा ना। आज आम गुड टच बॅड टच म्हणून सगळ्या शिकयताय। गुड टच एक लागना ब्रिजभूषण गुड टच बॅड टच लागना फुकट भाशण ओ केसो टचू हे सगळे शिकयत ते भुरगे आज कोणो बळे। आय कॉल अप टू द यूथ ऑफ गोवा, लेट अस बॉयकॉट दिस पार्टी इन गोवा बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस। They are not going to support us. They are only bullshitting and bullshitting. They only try to promote in the schools what is a good touch and what is a bad touch, but their own men are here doing all kind of notorious things, and this government is not condemning, these MLAs are not condemning. And please, this is what is the need of the hour. कितले जोडले कितले शिकले म्हणून जायना। आज हे जावपा जाय। You should at least condemn something which is not right. You may not able to do anything to him is a different thing. You should at least say something, and you should have to say what is right and what is wrong. Do you want a Goan wrestler, a woman to be there to be molested, to speak? Then it is time and high time for everyone. आणि ताक लागून भंय दिसता हुंय काय की स्पोर्ट्साक कित्याक भुरग्यांक धाडचे न्हू हेंची गॅरंटी आहा सरकारू असलो। सरकारा गेला हातू म्हणल्यार एक बॅड टच आणि हिंगा आहा तितलेच असले। सो आय थिंक वी कंडेम दिस